na ne nyina kamfu ano ya base nyina da yenom asundua bua no ewo asantemam matin makao pindu bia so enka ho na nyina yenom asundua abua no we entina Sompa Asem Mpe Nipa medical ka kire wiasema nyina se wo bi esisiu na ne beda Oforisuo Aboagye menti ase enne wo chena enso eka ho enu tin Sompa Asem Mpe Nipa no enne wukuo eyo bra eyo kon na wukuo da no sadia nhihye no esitie no eya brabom enkomo na ye de futusem atato na atetre afoforo na amanfo bi so agina wo mu ye ewo dache asetrem efrise wiase na yaba no ya ama na hogro so eyo bra na obra na ye bebo no wo kon enso eka ho eno ti na akwotwo ne mu a fifi ho ba bi no wo se wo kopa no mako awie amerikano matu na dia ka de wo soro ahenche ena mede ebe so na chese nkunim dia ba eno te wiase na nkasa no se wanko wanfa ya mu a orofo nkunim die entumi emma wo eno ti ena sika akọ no ansa ne bedan sika akọ pa na yebedi no agese tomfo de fa jim ansa na ye sika akọ eno to brabo no ena form eno ti no edawu kwada bia no eyo brayo ko dwumadi brayo ko nkomo ena yedi no eda wukwada bia wo manfo Oforisuo Aboagye brayo ko no ano hye ano nampa wo etetra brabo se esan se de wo bia famu pen eno ena da wukwada ye mano trase na ye nyina ye che na ye de afutusem enso efamu ede eba no so obo pawo sima edu ewo Sompa 93.1 ye di atwaguo ewo Sompa TV no so eno to odofo ka kire obi ewu na obi so ka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no de asantemagia tum omo aba na omo aba no fem anya asem ketoa wo prepete prekojo ana bisi aka fantam from Bema no adigade abakade kumasi jom Sompa Asem Mpe Nipa no yani konton krowia ya da mansa komu dodo no eda yen Sompa Asem Mpe Nipa yani ohuntim prako a yatibunu esan etekoko Sompa Asem Mpe Nipa ye dan chambru so ya dan so mu no yani agigin no yatinso nani ama dodo no enso asabi anom wo mahene ya dubuache anopa wa bene de ko ono ene afa Oforisuo Aboagye me ye omega menam de baton no eko na wieye enya asem keto akora ye ni prakasa chamadu no ye ni afuti kroti a na ye ho abo afiafie mu Sompa Asem Mpe Nipa no wo kodum asamu a ohuhwa afidie ema tromo bedie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba neba na yaba so a ne pabne so ena yaba no dwumadie obate omono asamu anka sa ena the nation sanka obate ne ka ewo dwumadie boi eso na producer sabwa davruma wonya bidi ato apono so ene apaso na yebeturu sere ene abasa na yesuamu ade no medical card wiasema nyina se dwumadie boi so ha na abatem panisem aha ena abatem komode aha na afutusem emu ohwam obrayo kodwumadie obete no na atetena brabo ama brabo so akonkan no osua de enso ede afrimu producers ya dawroma ena omode dwumadie abeto pono so ede amaen kokko search Fletcher wone kwanta bisa Isis producers awama dawroma ena omu edi dwumadie ewo obrayo ko dwumadie so na Asem Mpe Nipa dwumadie so na madawondin edi atse wo manfo no uko MC a so a master control room no abrante friend Azuka ne fa Nigeria ni fami so aye Ghana ni na se wa kofi fa bibia manchire no America sam no ya doso dodo Azuka otoparensu a sie bi o ne duru ho a America sam no doso dodo Kevin oyata woni osika ene King David ana King Solomon abrante na obesi safo na no 10 gram no wo sopa King Solomon omo wamsi ho kanyoma bom ka kire wo bi wo bochi dom enya asem ketwa ena nwumire so gina me konsu ani ka kire wo bi se die no odie firi me ho anwumire yo bibi hia wa na krache bibi ani ho
Catch the will be omunyina ka ho na omobo Asem Mpe Nipa chidom ene enwumre enya asem ketewa na wo Sompa TV wa branch your friend Tony wonu so ani abre papa wo chim to ha na wo chim to ha na wo chim fa ha abrantie Tony nyame hira no ewo saa kwa ne so kama wono ena sabri wo Sompa TV no waje enso ede aboso kama kofro bofum pa ba ma asuketu am yipebre na Osei Yaw Oforisuo nintin fosuo mene funtum pa katachie srebia bonchena na atwentwen kodi awu atwam yansan ne akosa me na meti atwam na mede Sompa Asem Mpe Nipa ekobose asase so wokiti kriki osi akokọ wonwu ya yenwro ne paboa de biada kansa piose kampian ye ko na ye de akoanim kama the next is anke bibia bokọ de Sompa FM. Mada woje moje de fusania. Da nshani ani de ne bekase nka ne de. Anso ye ne efe de. Anumre tenaso se ya. Ye bede atie fruitie nyina ase. Syria college nyina Sierra de sha de ma. Se da ne de na mbi efe de to Sompa na Asem Mpe Nipa dwumadi no. Omutie ma ne ma ko kama de mai. Go so ma hema etie dwumadi. Ewade sha no na o sha me ma ne ni ta hotel de wo bia. Na adofo down to years so we should I be true say ya the transfer 47 level na pay e dey work so ato aso omaza mo bibia boko bibia boko na mama ncha ko just space no frame ko just say nanse no dodo no na to aduro bre no on the way down fanso ajo na mo obuse bisa me no so yare na busa se ko jo na nkwa na wote wasresa wa mama ansa bia mbusa ne kwashi bi se kwajo no aware kwajo ka chem se omo de haye kwa am se menu kwa de kwan ba ne wo phone no so kwa ho nti ene ze je so okwo so ma ko se dem na gwagu kwa se me ne se onye nkrato fanko ma no onye na se ho me kwa ho menu kwa phone so ya de ne kwa ho kwa ni kwajo space ya se mo ke ehu nipa mienu o eno so ya kwa ho na gwajo ne kwa ho ne se no fancy because was na se mo ntimi kan na no ne wa nim se ne so bobo de mo ntimi kan te mo mfre me na se ma yale pa na gwajo na nkwa na wote asema me koka wo se ha kwa ho nti gwajo be bia wo bia yango pon sha wo ya de ya branch e bia friend the prince onu odi for somewhere di dwuma bi okay na de ntia ma me kasa abrante na kotwa ntwato so odi for somewhere o de ato wo so me na me ka cho metim ba bi abrante no gina kura me ho no ya wo mo e ofi o mo frefre no mo nya very careful o frɛ na de asɛm to animu ade ebɛka no ene na ye sɛ nkodane no abrante na kotwa ntwa ye friend prince wo na wo wakotwa ntwato so odi for somewhere oh me ne number minim afre me nwe odi for some number on person de ntia ma me kasa no asem ne ya me ya ntima voice ne out a minim boy baby wote na minim ne number oh it is a wa official for prince ya me timi baby na wa wo de asem betu me na asem ne de me nka na fidie so na me catch o se me advise so nyabote na mu se na wo ko twa ntro so me so a score police station se me na me say me kan say abrame me new da metime baabi yaw metime baabi o menim boy ne da omo frɛ ya omo nye careful enti se sa na ebe kɔ ne de a ye tie baabi am yɛntra baabi o wo story na de aba emom wo be pay adwenkyerɛ na asɛm bi na wo be boy amane na yɛ nkan anka me ni kwa se me kana video so but asɛm na ye me kra ya me ntimi fa nkyɛ ɛna menim boy no so da menim baabi a wote ye se friend prince eni pe frɛ dɔso ntimi sha enti ma frɛ me nua no me fra isi akoye mfa nse problem kaka sa na meka no e wodi for oh me na meka cho because ono na so de boy na because of boy number na me wodi for ka jam say you wate besi ne because nkam ati abusa enya agro me boy no me ni da na nkomo ne de ha ye kwan to say de kwadwo space ye hwe ne wodi for ni nkom enti me de me se sa boy no prince no se wo tie me na busuafo wo tie me a menya obi a meni bibia na mum de ba bia che empedifo no ye mentwe nkwala me da me ka che omra na babia office me ka asem no eto de me ka nsa ho nkoka nsa ente sa me de me nkasa bibia me nka bibia wa ba ma be fa na ira sabi oni trim
Kwamambo down, Kwamambo. Me na make a chow. It is our boy and friend the prince, no. So obi ni mu na. Wo ba ka sam woni modi for some wo prince no. Me woni me America because of the so now say o James o fa me number. And now frame me ni mu da. Ya wasema America mani abre because me woni amenya bia boy ni me no. Minim the number of frame no. Wanya madam me number bia na 7 nya madam for no the number no. Minim ni paso obetim dia mama ya ba ko. Kwaku ya waba yen fa bi she free gi na. O mayi na no. Ye be ye ho adwuma. Enti sa me fa nche da. So pa control today a on tu kwan no. Na emo me fa nche da. Me de dem aka ya mawie. Ye besre omo a empempi no. Omo ba ye ho beje mwa no. Sabia ku sabia nya ado. Enye se ye boaw na akoda ne animguase asa de amaye dabi. Enti abrante prince no. Woman you enye you. Na ne dabi so nye ne dabi. Enti besre odi for Samuel sa adwobrɛw. Kire ye bedi nkomo na abrante no. Ye nyina ye hia ne de yi atoye sanse ye ne odi for Samuel na ye adwuma kwan bi so. Enti mu ba emwa kra. Odi for adwobrɛw mesre wa. Okay. Ene ewukuada obrayo kon. Obi ani ho abrabɔ no wafam toten ade akwa akosida. Na abrabɔ no kura ye ka no kura ye monwie o, da bi o. Eno ti pempi no tate so manfo se epo kura se nsuo togumo. Abrabɔ no baba wiaje se wodo nsa na de agubo na ne woda ho din ho ena na abrabɔ no abɔ asie. Akokoro bi shedem ni company ni sika no da bia wo busa ne secretary say adwuma ekosai wa bra untimi nko adwuma mo na chese abrabɔ no oguso bo ma me de na ma abrabɔ no aye kon ade ama wo ade bai na ma abrabɔ no unhu wo ho ano na da bia ho no edoso ewo wa brabom enene na wotwe ya ne prophet Joseph Opoku ena etwetwe enkomo ebu afidie isuo na yenkomo twetwe ni mu no na edekwa na prophet adiebei ena wotumi eyo se ya de bibre bia de wo wiase Nyankopon nam ne nsa so ema yaresaba nene anwanwade a abamu a ye betwetwe enkomo ama menua baako obrayo okoma no na enam prophet so unya yaresa no ene yene no na ebetwetwe nkomo ewo afidie so sanse se ukọ kejetia ana se ukọ kumase mountain so sabia nyaado behu abodamfo pii wo ho asema ye kan no abrɛho na nsoso no saa na ye kan no se wabusuafo mu wani abre na wose wode won kɔ prophet Opoku ho a menina di nkomo akwa akiri wose de wonde obeba na okɔ jeri kɔ afasuo no ho a won komra ye mompa ye na ese dam no eteko adansidi ni o ene de na busuafo anya akokoduro de ne kɔ prophet Joseph Opoku ho no ene ayaresa ba no abodam kra wasa ko nursing training kura so awie na enkrata ya hwe so exercise brantier se na adwunum nyina ye fine sanse se krupo twedi apoba se ya domo no de bo wiase de a ene ote de wo ya ase de a se kwasi broni so waye ka no waye spare parts ya Nyankopon bo ni pento nya spare parts ni bi Nyankopon be nya spare parts ni bi na obeya de so a na odinam enipa so nipa beya eye prophet Joseph Opoku so na yaresa ebaye yakona ekotie nwumra sesia na yekoba so a na yetumi ede obrayo konkomodie no yenwa bema wo bodam krakrakra de be na ma ne koba asa ofiri kuro be so mafo dia dance esa mpasa na no ote eno hu komo ene ye baba bedi obrayo kon
Obra eyo ko abrabo eye bonna enya asem ketewa o wobra nankasa ye ka no enya asem ketewa eno tibeta ka na fidie we so say in every genuine success in life no there is a setbacks akwansidie beba eno na mo bra yo ko no minua be ma no atena se yantwetwe nkomo ewa abrabum ensensemu kadachie memo akwaba oya eja bibi aboko de ade adwo na mpacho nso e migina me na so sa na twe no udin de sei dian kasa ma wofo ede ma me ye Steven owuo mensa Steven owuo mensa owuo mensa free he yo owuo mensa efri se hwiyo so na me shem suku ase e wo Roman primary na GSS no me ko kakra wo Roman ho na later me ko wie no okundon na okundon ho no na me hunu se afi no se me kwa class se yi a in fact no kwa sem na enafom no nti madam fo ba ko na fe ni Emmanuel Ntwisisi anyame adon no wo Canada agruchiman mu ti na obizam se Stephen na de nti na de bia wa no pa kra na mfifire tew awowom kura na mfifire te me na o ma me din de sei me ma me kasa din de Mary Asante na me papa din de Samson Kwamensa o mu nyina ate ase nyame adon mu nyina wo ho ye da nyame ase mu nyina wo ache se mfifire tew fifire te me pa boss enye easy eti madam fo no ya se Stephen bibu ha ka kire me na me nso no ade no se ne ya esi ye no me ka ne sen because ya na me hunam ye de ehhye me eti ebu opa me timi kom papa nchen ma ka je se dan pese me no di nkomo ma ka se Stephen den nkomo me tete wa me hu asan me kan ti ebu opa na papa buofu sabre no di mfie se na wo class sei oh sabre na me kan de na mo GSS 1 okay eti nem fa se na me wo o de me fa na 15 okay no yen kan sha eti me call sie na me koka na me hu asem ameka eti bi opa me ka se me papa won komo ase ade mo ba won kan hwe nkire me enu nti ade ne koso a na nyame a oye nyansabu akwa na wonim ne oye no da bia da me kukuo mu na me boru ade mpa ye se nyame nyamadom na onye me enu nti 2013 ye ko youth camp ewo Siwas sabre ya na me kan no na madikan awie JSS that's 2012 ema eba no na yetwa me machine na mente na ba kwase dam se utwe BC a yetimi etwa ho machine nti ade ne be ham yie twa machine mu etwa me machine sabre ne ye etwa machine ye be 27 omu nyina nya SS ko me nko ade sabre ne me papa e de me ba ye friend se oboase sectek se na nko be pe school kwan ama me ne me papa na ba ma sabre no na man wo free mu kakra ni din na mire fi kakra yanko ye ni ma ne ka se oh sabre me papa mfa be 2000 emra 2012 asemu me papa nya sika na no kwase no se me papa e kwa na nka manko bia anka ne nyina nka me papa be ka se me papa mpe masem na insirankan rade se me papa na koy eti ye koy na se ye ba ya me papa diska no koy ne man ne se won niska no me nsan ko twere BC bio na am si oh ade ye mienu akonti da very day no mantimi ana in fact asem ni habiye am say na ade ma yeden yo enten kwada enti teacher ni ba kon oye elder na one me kasa ya na ajoko register me school for because high school na madam bi wo ho in fact na ha na madam ne ha me no ka che papa say school mi de okundo o mi ntimi ye de enko ho bi obra yo ko ni bia obra yo ko ni bi no eti me na me eti elder ne kasa ne da ne de me call different school te ho na me ko twere BC ti nyame adma BC ni mu ebeba no na ye ko youth camp e wo Siwas nti ye ko youth camp ni Siwas ne so ne Siwas no e wo sehwanwam kwan so ayekuro okay anwam ni yekuro na ho na satam na na o ho da so hyehye ni mfifire tew satam ni na ho da so hyehye me ana mebre yi ana boss na enye easy na me hu me left and right a se na minsi enya no eno nti youth camp na se no ena me ko ye no ne mesisi ye ho ne de ebu ho na me refi nti ye beto aso nti na ko wie ne se mi hu an se me wo hospital e wo government hospital na ye de me ba government hospital ho no na ye ma me motuma ma no me ko no motuma hwie ade ni nyina gu no na me se na ede na ekoso na ye sata na wani wo ho so sabre no ewo mu a na mani aba me ho so ewo mu so ani nsem bi ho a me de menkai eti ekoba asa no na me pisa ye deken ba ko oye police ni o takra de na e frɛ na osebo
sabe ono na no oye area youth leader ena se boss Stephen Yaw Oforisuo na me beye eti Yaw Oforisuo na me beye no me hu an hye afi omo de panel bebo me na am se na ma ye de am de panel bebo me ena de ken se o Stephen Yaw Oforisuo na chese youth camp no de course de wo de wan hu man se da hu niam bebere sa tina enwoma bi wo amanfo so trim se asem osi na niam aya no mo kan se boy we na sebeka frache wa bodam na asem am de a mete no di jantan se o mu hia po na me ba o mo nchen a na o mu dwane na madam fo ba kun Christian na de bo abo wo mu mi de Christian mo dem sa bodam fo no tutu bo eti Christian mum na ono ka se aya munya Oforisuo na bibia be yi madam fo no Christian no ye tre agenkwa minta no se nyame adon medical doctor o Accra esan ye sofo na ba kun so bedo no so akodi America ono ko Arizona University eti sa tre na dia omo de na omo ya de na omo na me ba omo nchen omu nyane eti ne ekoso kakra mi hu ye no eti ya de me ba Davin Hospital no na se ade na akwa se omo pese omo hwe se bia ye psychological problem because ya na mi komu na adwenwen so akwa bibiri enti enu to doctor na ohwem ne friend Dr. Tuga ono so yesi okodi Canada oni Ghana bio enti Dr. Tuga na enu mi di nkoma enti ono de na o mama duro de na afi doctor ne kwa mi folder sabe mi folder ne jirai e man e da ba akon yesi okuma se ni di na mi refi kakra e da hwehwe folder ko ba iwa hu nti doctor no be take over no na e wo se hu folder mfa entwa so wi ase edin brayo okun ni bio brayo okun na chese okọ foforo no se ye mo waduro kura ba bia ye mo waduro aduro na doctor foforo e baba betoa so no u folder na yira hospital ayira ho kura ayira omo hwehwe bia ye hu wow na wo se next doctor ne pe option bi na omo hwe me eno nti na omo mamaduro ebo me mpane eti ade na no koye din na dako ye ne me bakumase ya because ade na koye no na in fact na no aye din eti ye de me bakumase ya ti de me bakumase ba bi potin de me koye de enya menkai eti ye de me du wi oso no ye nso ye mission aso no sabe na me oyo oso central ye mission aso no odwina se efre kro bi mpomam e wo odwina eni nyina ebom dwina se na eti ye ho ne bidu na me ka kire machi ba ba ko sabe no me na machi ba po na me ma me na omode me e ba ha because sabe no na enyi easy because omode me ko ba bi kura me ka se me e de me nko eti na satam no na dam no wom satam no because say ade we bi ho ha ne me bi ho me ka ne me bi ho nso ame de me nka ne me ka say bi ho na aya na me ni minu ane de ekon va po de wa bere mansa no na ba bi wo bia nso ne ewradi nhira no onua no minu ane machi ba no na ne dinu ntia ne dinu osem kani eti eba sa nti edu dwuna se na mse dabi mekọ ya pastor ba ko o ya retired pastor Emmanuel Aki eti mekọ ne ho eti mekọ no pon so se wo se wonya me ho de enkofio ne me be de ene ne me be kọ pastor ho na mse wo eki eti mo wana se Stephen kom na mse han na so ma me nkoto aduane no eti mi okoto obode ya tutu media na ya pastor ba ko ya friend pastor SK Achiampon retired agogo district pastor ne sempo ne ekoye no retirement service na nyame ade obeye no papa du wo no okache pastor kise pastor na akola iste na wonto no na pastor se dabi o ade no mi hu ne yenye no so me bra difo bi in fact nyame nsa wo ne su yie pa the conversation nyame de me kai no na ofe enti wo de na ye on and off edu bia wo free ni party biam wa na wasaba sa yen kan sa because ebere bi duri na meti koport ho ma eja hyemia na minim se koport no eja hyem mama me ka se kwasi nti ja hyi hu na se ma mi hu ese wodi beba ho so no ahyehye na ade na ye edu be bia me ntade a me papa ebeto ama me ne niam ade mu papa me na me ba panyin me na me ba panyin eti ne ma bi ho na ototoma me na ade na ye de efe nso me ni beba nso bi ana bi ja ye de otuma hye no wa hye nyina ntade no nyina na aye de nya bi hye se eba se eja obeyende na e wo se ye koto foforo ma na wani ba ho so awtimu se bo ho ayifi okay mani ba mo so aye mitimu se ebu a me ho ayifi ebu wo so na me na pa de na me na etimi chinchinyaa eti mani ba mo so mitimu se mabre eti uchini sa awtimi hunu kwan kofie ni hu kwan kofie wa na abonten da abonten de me kala stem bi dwina se market ho ena de
metena ho kakra de eche nti mitete ho na me frɛ madam fo ba kwa agyenkwa na meka na asɛm sisi a ɔyɛ na otwam ɛna me frɛ ne phone so na obi a wabɔda na Yusufo sabre no ɛna meka no phone no kura pa meka no na mato bebra atwene o ebu a mitimi gya no ho bia menkae obi so betimi agibi na obi nso ayɛ de afa eti sabre na meka na sa phone no kura me ana ɛne de na ɛnyira nti me frɛ madam phone so Stephen na by this time de owo dwuna se wo yɛ de na msu ɛyɛ kakra me de me kofie nti mi po ebu a kwa mefa so adufie ni hu nti ade na no koyɛ den ma na nyame ye nyame se na meka nti ya pastor no SK Achiampo na edi papa ho adanse ɛyɛ prophet Joseph Opoku ho adanse na Paul on de na okurafo nti ono no frɛ me father na no kwasɛm se kwansie nche na me papa yɛ de eba mission aso na ye de papa number ni information ni ba bi owo bi adema me papa na me papa so no sabe na ye no operation nti na wonhye da ni ahoden nti invad na ohawa na aka abusua no na ano edin na ano edin yi a na etwa ye ho a entwa na ogefo no ni awurade eno nti no ye de na number na ema me father na me father eno po omo dad I think say pastor ne kura pastor Kino na pastor Champon ode number ne ma pastor ode ma me papa no na pastor SK Achiampo ndo ne yire de e drive because omo machine aso na wo omo so na omo wo Newtown district nti ono de okoy nti I think say pastor Kipo ene po na mo ye ya na omo de me de ekofie nti ahomache omo na befa afri dwunase no omo na befa mi fi dwunase na wo pra obi pen ma moja bai e pra de me kai se me bra no machiri ba no na duru me bia na me ne ko Paul no ande me ne ko bai senke se mi pre bi de ene efie nso na me wo fa no ni bi mu ko ala ne de se mi pre bi de ene no ano nso no na wo koye tutura se bo abonten ma ye bo pen eno de eno de me kai se bibi side e ko so aha na mom na ano edin eti nyame adom kakra homache be me kai time no 4 o'clock pepepe na me bra me chi ba ni be nya na me sa bra no po na mintimi na papa nti na wia me kakra po mi bufuri na so Stephen anyahwe ene no nyame wo ho ye kɔ kumasi baabi obo ye pastor bakudi na metaa bo ni din na me yari mu no nti wada adam se ne ho na ye de ye kɔ na so se ne ho na ye kɔ de na me de me kɔ tinu ani age na mani age na ye ba be duka mu a ye du atin se ye tra bibie ni na me se me nsan kɔ be ni minimini ei na ma ye woni ni mienu nko a minimini na me se ma me de oba de oba ta susu o eti kakra na yebedu papa campo ewo adwiritia ba bia nyame adoma papa eyi adwuma obejo de na se nyame honhom kasa eti yebedu ho pe na nyame ya adoma edi mi ko Jericho papa bɔ mpa ye ma me pe afi na mi hu se mani aba me ho so na mi si eti papa gu so ye kanse na obisa me ma me se na ma patro akosi wo ko school die na osi wo wie jese so na wo wese skra na wa yare no na da say akosi enya wa yade because I didn't yenne ache na am say papa ne kure ebredi ma biribi ankasa se kase nipa bra ye generation de minim de na me Stephen wo me nsa de ebredi ma fa bi mu yare atete me ebredi ma biribi okay papa omo didi beduru ye no na yade no te sei omo didi beduru ye de na se wo hwe de a ade se de ono a wo kana chese tama me hu no na me so me wo adaje ewo 7 nipa anokwasem me de me obodam a me wo ntobo ase ne akrokro me de krokro 7 mayalefo enti me to be bo ase ekono no kasai me de me nsa fefa ne ho me ka che nse nya botre awurade be sa yale enche enti emma bibia haw ana wose yo odifo mate enti mfa se mate ni mu no mfa se me mana akwankyere wo ye no mfa se eni na ahotwekura na ne ma ne papa ene Paul no oka no asem ka che me se dia akola na si yale no sem timi hwe na memfa akola no na omo de omo kɔ omo chi na omo de akola bra me na ka ma kura mo ntwe be na wotwe me na wotwe no kura nukura
maame ne papa ne po no puwa omoko gya no ho omoko gya no ho sa to omoko gya na nani aba ne ho so kakra samran de na chese ne fast no ogusu a wo ye ti na nani aba ne ho so kakra ebi se ye ho no campo de edam ne ade de acha bese na wotwe anase na nsan de ne wani ayeden aba ho so edam no ye di obi boche mu benfie nso ne mfie du no ane ye di obi kura boche mu emfie nso ne fa mu de ba omde ne ba me ho a memu omko jaluko e bompa yesesi a ne ho ato no wa yale 18 years ne ho ato no edam no wo ho sesi a udada be ba kura ye pa betimi de na ba no be dia dance ye ne ho ato no obu sa de tamu a mehwe we nu a anom de obi nso fira ku apemba e wo ba ono nso abodam 18 years naked one day obi de ba naked one shefe naked and obi de ba ti ekoba se e do oba ne ba no le je se we yato ne de ne fanyina oti be bu sam se odifo ne wona me se me yale na me se woni so ati undra wo men san se foforo aba be biti no anti on de oyare aja se ne on ani so ada ho sa na me ka je se woni so ada ho undra asem o eti ko akoma to ne wenu ono so wensu na ani so be dan e be da ho ono so anche kura na wonu a we na wonu oyale na nani so ada no wo hunu oba na wonu 18 years wo bo naked no wo su ya ma na wire ho ya chese me ye ni hwi anye dan enye yi chese no sa oba no wo bo naked no so ho wo de omo di bebo so me pe na omo ko se ne ho ato no ti we na ne papa di ne be ja me se me ne ma me se me mfa no che ne ho to no na fe wo mo ba mpa e bo no kaka chire ne papa ne ma me se kwala no ya ya fe no mo ko fa no besin ko school mo ko fa no besin ko school ti da ko me wo ha na papa ne ma me ba se esi a mo hu sa kwala ne mo ato no to on be fa na kwala ya mo be da se ne no be ba dia me ntimi hu o me da se ha David asida wonya me ho e bi sa kwala no me fa ne se ya me ba eti se dia me no me si hwa ma ya lefo no emma akwala no so obi an kan cho se enye mabusuani anase enye mebi wonyini bi se me yire no aduane a ne die ni me so menye bibia ne die ni akwasi obedidi ai otime ka se aduane we nam kodom se kisika kotobi enti ama na ne yeden e kan ema na ni kan titamo ne ma me ne papa kura be fa no no so wonko me kura na msa krokro no so wonko ni school die e te so yeden okoto aso na urade din be ebedu ba bia wono anakoma yeden epe chese wo mbefa na kwa wawie school no wawie nursing training ya wawie nursing training adedam fiche na no waboda mana na adwenya adwuma no wawie nursing training nyankopon na prophet opoku Joseph so ama ne ho ato na mana wie school wawie nursing training papa ne nyame kasa wo ho enyame adom na edam no de on se ye ho no na eto da bia bosome ba akopɛ no timi di abodamfo miensa begu ho na enso beba no enu bosome beba no nyina akɔ omo atɔwo mu entam kora na papa de na ade ka wo mu atimi ayaresa no ye ntentem sa empa boya o ene fasting oyi bi anim debi mini wo yire na mini nsuo bi anka ho debi ada foda water bi anka ho debi foda wo debi michi oza Pentecost no ye ne se de omu titi ye no ya fa sa ne na anya den antiti yen adom no anti me de ne fasting oza Yesu kura ka se adewo de na de ba ye empa bo ne mu adedie eti e ko ba sa no na che se fasting de mitimi ye den mitimi ye pa oza da kura na me ka se ni frafo omo ba sisia no eche se yale bia eti papa yade bia no obi ahu akira kwan no oba obetumi aboa ne sa akwa aso awurade Yesu ebehwe ni pakra ma ne ho aton ne mom nya Yesu Yesu awokasa wi na ya na ye mede no sabia ku sabia nya ado wonye sa asofo no mje Yesu mena ne bo mo ho asa mena ne se mena ne bia ejuma ni wo me on se so ba me ho kra on se adana me ka se me bo do kra no me naso bi Yesu ni nwan ene kuzo nyaku no ebi se wono na adwuma no ye ne dia
na adwuma no yɛ Yesu di ade a na me kɔkafo me ho sɛn sɛ me na me ya na sɛ me ma ho ɔden na ɛyɛ da bi ɛyɛ wurade etu papa nti ɛyɛ abɔdamfo nko ana ɛba waso ɛyɛ ana o da bi wo mo yɛ pa wo adwuma no di ɛkyɛ sɛ adeɛ bi ade bɛbɛ bi awurade bɛyɛ okay ebi sɛ me hu obi a no ɔpa wo a wo mo de ne ba ya me de no call doctor a doctor for ne ka kyerɛ me sɛ ni tupu ne nyina asisi nti on bɛyi na wo de mes awurade ka kyerɛ me sɛ menhwɛ ne yama na nyi na wo de awode na akoda ne koda mu bɛyi no bɛda wo ɔmo sɛ etupu na bɛma nsuo famu kɔ no ne nyina asɛn ana awurade sɛ wɔno na ɔdi fam ne tie bɔ nipa enti wɔn de fa blood no mu nyie na bosome 9 ɔbɛwo ɔbɛnyi nsɛn esi a wawo tere enti emna wɔnyi nsɛn ya ɔmo baa ya me de no kɔ doctor sɛ doctor enipa na na musimu yi na wodie no woni o wonyi ɛyɛ ɔmo nwanwa ɛyɛ ɔmo nwanwa ɛma ɔmo ni tie sɛ asɛm awurade ma me ka kyerɛ ɔmo no abem ni nyina yɛ den abem prophet aha no Sompa Asem Mpe Nipa no ɔmanfo dae sa sɛ yadeɛ wɔ haw amanneɛ yadeɛ basa saa no yɛde bi ba adansedie bɛba kɛseɛ pa adasidie bɛba kɛseɛ pa na me hɔ no adeɛ baako a awurade yɛ ɛma m'ani gye ne sɛ ɔba no ɔka sɛ Joseph yaleɛ wɔ yi ma ne nkɔ wokɔ abɛkɔ akɔku yaleɛ wɔ yi ma ne nkɔ na kyɛ sɛ ɛnyɛ ɛneɛ ɛni bɛɛ bosome ɛnan ɔmo de yalefoɔ bi bae me ne no kasa o awurade ka kyerɛ me sɛ yaleɛ wɔ yɛ duabɔ ne yɛm nneɛma nyinaa sɛn ti ma ne nkɔ yawa da obefi moja adwala nyambo obewu ekosi pɛpɛpɛ mabusuafra ne frɛ me yawa da ofi moja no adwala nyambo a adwala na ade anche no kra no wuye na kyɛ sɛ Nyankopɔn kasa ho sa amoa so nyɛ den de bi sɛ dwuma ni wɔ me na bɛma wo yɛ dwuma ma ni wɔ se manan kɔ na de na sɛn wɔn so bɛgye ato na kɔ yɛ so de ne sɛ BBC a so bɛka sɛ awurade adu hwambɔ awurade nso woni hwambɔ nti ɛhɔ ana matie na so pɛm no mama yɛ na yɛ dɛn ayɛ nwanwa wei ɛyɛ ɔbra yɔko dwumadie so ɛyɛ prophet Joseph Opoku ɔno na nyame ɛnam ne so ama brante bi a no wabɔ dam krakrakrakra yɛne no ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛyɛ ɔbra yɔko dwumadie so abrabɔ no ayɛ afurusane o abrante kwa bi so no ɔkɔbɔ dam na nyame dom so waka na kosɛm ɛwɔ bra yɔko dwumadie so a watumi asa kosua ngoma asisi oyɛ nurse ni woyɛ general nursing ana sɛ midwife nutrition officer noke aduane sɛ mu noke noke woyɛ nutrition officer noke ni apostu ana mbajo imposti ye twa lances last year okay na lances ni mu krampo no nso no hwɛ kakra ba mu ye because wasi BC mitwere mienu lances so mitwere mienu first one no papa ebrɛ de ma brɛ bi nyame agyew na nyame onzo do ho twa awurade so a bible so na ode ho twa awurade so a de nyina di bo a ne wie wɔ yi hyira nyina nkan awurade na hyira nkan so papa ɛwɔ kwan awurade na papa so yɛ de ɛbo am so ne di kan no ɔne mitena yi sɛ sɛbe predia sanso ɔne man tena yi a sanka mintimi nsa man nkyɛn ne man na yɛ de yɛ awurade adwuma enti metwere first one na ɛno nso no me fail yɛ no na wɔ sɛ in fact ɛyɛ me ya da sabre na misua driving na me nanti free dwuna se kɔ Kestown ɛhɔ na training college you also training college ni wa manhu kwan a me fa so nanti kɔ fi because ade ne san ha me that day no na ano yɛ din na fu sɛ we no sɛ ba na oh dabi but na me hu ni sɛ me hu ada sɛ bɔni bi na ma yɛ ana sɛ ɛdeɛ because nipa de bɔne wɔ nipa ho niema basa ne niema bi wɔ hɔ in fact me see so no man fa me ho ayɛ den anhyem enso hwɛ ato enso sir me da ho yɛ den ɛbrɛ ntina kro bia sante kotoko kan sɛ dom ani sande oso ntakrache cause sunsum no mni bi obetumi ayɛ isa na tede betakew te manen hawate ya ne Joseph Opoku na atwetwe nkomo abrante a wo bodam owuo mensa Steven owuo mensa wo bodam a
Prophet Joseph Opokusa ne ade no na anodin ye said Asem Mpe Nipa tadwi ated ne se yenya odifo kese baako a obi biada ode ne haw na manne ba betro Oforisuo Aboagye so no eno ansa adwetia ma wo wati na akọ na nyame akọ ne senkyere ne eti prophet brebe na ya asode me pacho ene ukuo ye cancel ifra no pa ma ne bo be se 5 enti ye be bo 5 na me twa so a o de bayi me de bayi esi a ye mpa bo kese no da me ba na me ka se ye mpa bo 10 days no efiri o kire ko no ye twa awurade anim ye sa aye fasting atwa awurade anim ne Bible mu asem yesua saa enti wono no ye no 5 days wono no ye be breaki adwala na ebrada nyambo a ye de mpaabo no so ahyehye so akosi fiada watch night na je se ye wie no memre da ahomache 4:30 achi se fiada e de me watch night aha fiada we de ye waiting ne na wotwe ne bi no ti efiri wo che ko nyina ye be ye fasting and prayers wo mo beba ya na nkofo ba ebinimo betwa nyame anim wo mo ye tu kwan wo mo ye pa wo mo bibi hia wo mo no wo mo nyina etimi babi na che sa ade bi hia mo bibia so de betu awurade anim sa okay awo fasting no ye no obi fasting ye jelu konko nye se fasting wo be ye se enye ade a wontimi ye dabi ade a wontimi nya na awurade emfa me so mfa ma di obetimi aye na awurade de be dan o de be ma wo obu o ba o ko jeliko obu o ba o ye bia 6 to 12 6 to 6 atono bi so ye nyina na energy sam ne se ye nyina e break fast no na ya pe bibi dia akan ya no wono a mea na me ye mea na mdi misika aye bibia ebi so se bio ekom eya obu o ba ye 6 to 6 wa break ya ese ye pe bibi ye den ema no na odi obu ono na so nwie ya itimi de die kura ko hye fridge mu kopem so obewie ni die na yeyi na ade ama no so for na se ho de sikasem bia ni ho oh dabi aje se on se ene no se adifo na ma obi kura sabi obi num o obi kura ko empaibo na osuru yam hyehye no ne yam hyehye no obi kura timi frem se na ye bo onim a ye betu asen na enipa bebre frem ebusa me na se kura me ba na na watwi ade achi enipa bebre frem ebusa me ne ye bo onim a betu asen de me hono de won kwasi sofu bia so o na wode oba manim no no sofu na kopi bibia hye obotom me de oba ye nyina ye te wose nuanom ne ye din komo ana abanzo nya na sabe obeko asem akire me awurade baka safa me mu no akire me se seni ana nipa no wode aba na hintasem nyina na ya ma ho akwankire amo aye den waye sofu na ya abaifo ba ho me hono me de me hunu baifo da ebisa me de me hunu bi da ebisa emule bi na ye waiting na de obusa basam ana na me ka se wo bi a wo baifo betimi etu wo me campo ya no se ade eche na se bibia anya no a na so timbe ka kire me a meche no 1000 Ghana cedis edise wu me bi no ye baifo woni asem no etimi me ka sa na ne buofu edi anadwo no ana o ye anadwo se ne sa na tie dia wo betu no ahwe campo se nyankopon tumi ye dai e wo ho a oh anadwo 12 wo shasies wo tu no o na bofo no bon no pew samena omo da benchi tu no omo de omo kate ye bona timo omo timi da wana madwuma ni be frem se wo ma bi ewu awo campo ona me ka jense wo ngui to de wo susa timba empani ampana wuma no wote form sabi wadwunso gu no ho na nebusuafo no esu se omo ma me ewu timba na mka chenso mo nka omo akoma nto mo yem na se Yesu ti asie na wonwane ewufo no ma me no obesa asole timetre me nsa bompa yem anu a na mbuza se na mo ma me de friends o mo se friend sei ha na oje so
wana me se me ka che o ma me wonye den wo nwuye wana osole wa na me ye se debi se de na kwala no na wura si aho no me de ne be ko ankase me so yale a enye doctor yale enye hunhum yale no oba ya na me de ko ankase hospital ibi se enye yale nyina na ye den ana yale bu okra me wie hunhum dia na me de ko a doctor for no so aye den anokwasem ayo mo de ti ama a doctor for no mo wankase no mo pem asem ibi se me nyi yale for nto enkoye se ensuo ye fast David anya nyi nipa nyina no yale a wo ba urade man fasting to de bi oba wo se nipa no waye mre mani ko jeliko mabusuafo no ko jeliko ema no na me nsa de yale fi se me na yale sa ye dai eye me dia eti na ne man hu se abofo ne bo no wo huni ya wana me de no ema amfa fu no ma me pattern no eti wana me de no ko doctor no no mo de nsuo sisi ni so na me frɛ busuafo no enti omo ba na man kan kire omo ana me ka kire wo mo a omo wo me nkyɛnse maame no bɛyɛ na me ka anwa asɛm no na ɔyere no ana hon konkona bɔ no no to obɛkɔ akɔda hɔ awurade so obɛda hɔ afi ba ko ne fa pro ansa no wogu ampani ampa afi ba ko ne fa da kokura betɔ so wo proi wo da hɔ proi ansa na wogu eti me ho no mo de Yesu di mu ene fasting ne mpaye aye bɔ no ɛsɛ uwo tumi bia wontimi Yesu di mu ntimi fa ma ho okay Yesu dimti uwo tumi bia utumi emfa ma ho sofo ye de enkomo twetwe no ba na wiye no uwo tumi bia ntimi fa ma ho obi meto wadu pen ene me bebo na se no o mutimi ba yenya nkomade ni abaka kire me emre bi wo menu anantwinam o mo de kulan ena nu aye ana o mo de aniema gu so ba akusia ana obi baka chem se me nkohwe me billboard na se de o mo aye me ana me koye ntimi ko na awurade ka chem se me hwe na manfa me nsanka me fa prae ni sofi me kwa me mpremu enwuram ne bibie no abaye me enti edutuo ne niema de ya fam na yenya nkopon na won na tumi nyina hwe na se no bibie ntimi aye dai anya me ameda ho etiase eti ho de yale bia awde bebe bia so hia ba akontuo bibia wo hwe bia oba awurade be fa me so ama waye dai wonsa aka no okay yane prophet Joseph Opoku ena etwetwe komo no ena Stephen Owumensa ne ba ye de ne bre no a sabiaku sabia nyado no abodam osane yade wo se Asem Mpe Nipa se mu ato adi obi a wo beba bia obi obeba bia no momfa de mreme na me sane yade na enhye show yi animonyam papa fa number tudwa na afi yenkon homa no so yo me pacho me noma ye de ye adwuma aye 024 888 91 94 054 38 54 306 na mano fra ebeba papa ye mo boba konkan 054 36 54 pacho my mistake 054 38 54 306 024 88 91 94 na just say 8 ni ya miensa ai ana 914 okay yane prophet Joseph Opoku ena etwetwe nkomo no na ne yarefo men kan sa wo sa no yade efri edambomu eye Stephen Owumensa ena yene no etwetwe nkomo ena wukuo wo brayo kodwumadie so eno to odofo Joseph se
ya de bibre bia dafa beda no na ne nyankopon etiase a obetumi aboa 0554 0548 931 931 0548 931 931 okay hello 91 baby how frefre udin hello metie opa kadachie Medicine adumo yo so for doctor nyame eja so for obeka nya me na me baya na me se me yiro no me cha me to tell ni ma na ma check ku cha am because they are me check nyame wodi na me di ye ma cha de o ka jalu ko ni be o do bo jalu ko ba bi o na be da no you want to get a you make just all that watch ya you make us a kono kwa no ka mo you do not know now about you work as a controller uko na ga to ko ko ni ya no ko papa o ni di ya de ya so be ge o papa ami intentional am ko no problem no okay hello baby I'm free udin na na plan say you akodi Penny Payeti o papa say na de na min ya ne kanu no kura mi anka ta na mi susu ba tie fa da omoni ma ba ta na mo ye ni mi se de se kura mi nu ndi kura mi tane mla mi na so ni ma bi wo ma ko ma aye se Nyankopon fa so nanka oboa mi na nso no me ma na ho kwan nti de papa kanu pre If I have problem, but I'm not going no okay hello oh wahiri 0554 931 931 0551 hello baby I'm free udin katachi hello baby I'm free udin hello hello what you make hello good evening majo so yanko yanim hello me got free skin region no okay what you say me simo me mama jone di mapa moye Pacho gambesen busa papa se me wo ba abemu bi for 4 years na yawo no na nanti na ye de nyamincha de sesiri wananti na mikasa no umwa wakama maneba nso umwa na asiko aso na gawruma medine ba obetimi aboa me papa se dem nyameso papa se de banekasa no me pacho aduma na mekasa eni wo me ento kasa se me betimi aboa wa na ba de aduma na ye awurade na ye aduma nyina nti uba awurade besane yale no okay waso ba awurade ebesa ne yade nti papa se yade bibre biada fabra na awurade nam ne so bema ohun atumi esan hello the number mapa na kurube aso wo frɛ na no wabusa ye listeners so ha adwene number no sub candia e visa ni kura wo no etu frɛ no anu akyerɛ ba bia wo etietia hello baby afrɛ udin oh missy kasa free dan ho kakra na online mu nye kacheo yeti o that is me muslim you would get come here muslim po Pentecost na adomo wo hono so nye mo akwentire dia oh say muslim adomo wo ma pompa mo tena no atota ba mi ko kwanche no ke ya no afre papa na wode wasem nyina atuna ni hello good yeah we dey teach you mo like yenti o Peter obori etokure ma kwaba na nyame ko ikene de ta no ma no ma ni ti ta fa nya juma na we dana ko di no ti bia ko mun ko high trader
on fan to about cook but here na cook here. Oh, we try that in Ghana on to kaka. No okay, eno ti sese no how nya mane bia da so bia no oba sompa ha ye be kire oba bia papa wo no wakọ eye tie wo de kọ ne kọ so nyankopon ni mu nyanhwe de nyankopon de be cha Asem Mpe Nipa fo no hello baby afrefre udin Asante ni ofensa ofo yenti o papa so de ama magina die pa ani mo nyam no nyempa wo la memo akwa America la meta yale kwa nyeni mo nyam nempa so no odi ko ba nyame na pesa ya na ama meni agi no papa ya dar aso ni bia la memo akwa America ni adi anya se nubo ni bi ni mapa mo de ye ma do nyame ti mo pa no de ye na ama ti mo pa nyame kira no nyame kira no de ni mo nyama nyame so be na ye ka pesa be ka ya ni bi be ni bia o di na o yesu ni di anye no okay hello last caller. But good evening. Majo Osu Eburukata che baby afrefre udin. Ufuluri na se gba yin na. Kaka me kan se adi fo no mo jiji pa ne so ma en ko e mo la hubi na ya me na bre. Ye tiro ko ba pa. Aten ko e mo la hubi. Mo na ye ro mo ni pa e ro pa. Como ma se como ma se ye ro mo ta ai da ibu no no ai ada so too much. Oh, iba o cheka malo fe mo ya de so mo na ko na mo bi na mo nya me na yes e bre ka ma ni ya me bi no okay ye fa ba ku bin kan wana hello Oforisuo kuni yo Majo so e ka de ka bitwa wura gu ofo papa no oto tewia na ka sei tewia ko fi tewia no okay papa o ya nanke e di for so di ye bo twini ni papa no ko onye ohwe onye ohwe o siko Yariko, Okra na Ubakra, Unisika, or the Faka, Oforisuo, Mekanya Mason of Creba, pay to me to the Butuno, Yisika, the Papaka. Oh, or Baba Shower, or Bama, Dignity, Ovo, or Papa was not at the end while Baba one very quickly, what the Yaria Dosibia, a Kikoka and Fana, Papa and Wakata. Ya me kamo fo ya uti focus ya pa ya nyang alen kamo tawia ko tawia okay han ya do ofre nyina besie na said your man for edi papa ho dance last week ye ne your bra your kon na this week abrantia your friend Steven owo mensa sebe na wabodam na wo for de ne ba ye nam prophet Joseph Opokuso ne hoto no ne ye no twetwe enkomo ewe obra yo kondu de nyame aye no no aye wie ye birimu no Asem Mpe Nipa yade bia fabra wate yade bia fabra na yen directo se yen ko prophet bia nyankopon yi na maso mpa Asem Mpe Nipa se yade ne awo nyina da ebetimi aye adwuma prophet ye beko yen fa manento last obu asebbo na manfo bi entine yie Number yede ayejuma ewo Universal Deliverance Prayer Camp. Number nini 024 888 9194 024 888 9194 054 38 54 0306 054 38 54 306 me pamcho aye nya me pa aye o chire ko nyina aye waiting ye wura empaibom ye the Bible ye akwanchira efiri brother ko bia efiri brother we ko ya champaibom sia ko sisa efiada watch night ye srado for say mumra mehwe se wo bada si twatro mumra meka ana yensu ye ko gina ho a anya se brother me mo mpaya man me hunu hu bibi dabi me de me gina ho a na urade akasem a chem ya so me si oba no ye friyale ya
wo bia ba ha no ye fu yale ono so konkro fa ne bra obati tim na awurade do abra ne asa yale tie anti ye sa yale preko pe wo Yesu Kristo di mu amen won sa amfa yale anya den enko biu efiade bia aye watch night efiade bia aye watch night ukuade bia aye cancel yawa da bia aye waiting na wadi waiting kase na ye be ye no ifiri wachina ekosi adwada brada aye mpaibo isada for say mo amoyale mo abibi ha mo no mo nyina mo twa na mo mra na Yesu obeje mo ama modi adanse ewo Jesus din mu amen amen obeje mo na modi adanse eno nti no ohaw ne amane bia da edawo so no orofo Yesu bejo wate eno nti prophet de ne mana atodwa eno nti no ofre no a faako wo no obetumi akyerew eno nti kwana kosa ho yade wanso awanya number no ba ye be kyerew na brafidi kesi Yesu be dia danse na afufuro bi so ehu ensa wo mo kama yeko computer so dwedie emra sisia me pese me di hine awo me fie nti aya na niema me di siesie me fie di se metals me WC na me shower set no me pere ni popom ene di e be tedi ama me enunti ena metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be you do Frank Enterprise now wall tiles no 30 by 60 25 by 40 and so be do ho washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni na me desire who do be awe pe no we be nya bi e ho na WC na ho do so dey the water closet who do be we be nya bi ho kitchen sinks and the taps I would obey you all washroom basin and the cabinet and Turkish doors papa only koto ofie na no a confront mu ko wi anso no Frank Enterprise now be nabi send the so Frank Enterprise our Techman Market Magazine Road and Salabadu Bernard filling station no abrosan ye no mu a ho and Frank Enterprise ho na na dia asem da kura ne say so our bulu is bono any ahafo e kwa kopem no for baby se o pe tas papa ni mama wo bosu bi etu akoton a ento wani nko baby se do we be Frank Enterprise ni be ma ni popom ene de ne bo edafom free number is here na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasa we say you can Frank Enterprise tas papa doors papa any WC Papa headquarters number 1. Worship Center, Osei Mpe God of Possibility Prayer Festival, no, Osei October day, Eduho, Eyenenu Paibo, October Bosune de Toso Dununai, and da Toso Dununum, Euradin Centranin, and what ye be Yejuma say, Euradi to me be Yejuma, and Paibo Cassia, a crowd, Fahudie, Fahusai, and in Centrani. Only Euradimabon Punimpu, Neuradi Bejo. Asem Mpe that's when they say, God of Miracle, and Centrani and Centrani Gopo from Tifo, Bishop Abesaki Kwapon, Sida so Ayang Wadian Centrani P. Our October and Paiboyase. Fauha no money or Dadino Quada Nina Bra, na and Centrani Gopo Paibo Kessia Chino, Ubitia Dancy, Beshia Atum to Fue, Jojo Ahi, Joshua Bano, and a Sida Atum to Fuena, Onyankopo Tifo, also Pong Bishop Abet Sakiko Pone, a Radabasa deny a Juma Sadia, or deny a Juma a free tetano, Bekaya Huay, our Atumako Phobia, Sida Worship Center, Mount Sinai Hospital, at Chilewa. God of Possibility Prayer Festival, October the 8th, and Centrally Beto is in slow down on the Pietis area, Anti and Chum, or Surubesane, a Radibayan and Juma, Bekaya who was Sida Worship Center, not yet Jane, the Awuna Winina, and your Radiona. Fre Ahumatufiso 0553 535389 and 0557 000967. God of Possibility Prayer Festival. I ready to me a dinner.
21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert enra ho na mete se wo ba no se wo ko Canada woko suku na yesi ajape aba no nso okọ na nso no de okoye adwuma mese amanfo akọ no enya gro ya no ho na de won kosa no express group for ya express group yes express group obia na nya bre pese otukwa kwa ama no ne de wo de obekọ simple if you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany they will take you there na say you visit and now turn so a wo ko Dubai, Canada, UK, USA, Australia and Germany numa wo de obekọ say ya dwuma so a wo de obekọ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Asafo Labor, Runabout Wa, and crying. Kanechi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices. Our Mabe so telephone 055-555-0067 and 0249 000448. Money we define every day. For everyone, yeah, the luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. Money we define every day. Yamamwa Fishiapa, Ohinini Adazwa Ministries, on the Women of Faith, Ray second annual national conference. Yede Bremo, Winim se, Odasani Woba Brano, Ewasa Swaba Papa, and Nontina, Ohinini Washisha Jumedie se, Diatosunim Pre Numui, Sujedia Namo, Naso Abapa, Asem Mpe Nipa, Eye my time of fruitfulness. Ye Edia Free John chapter 15 verse 5, Afenso Genesis chapter 1 verse 28. Ebaso Memenda 8th November 2025. Anopanon so pepepe. Yeshiemu ewo KNUST Great Hall Kumase. Yatson Safre Akasa Mafo. Apostle General Moses Osei. Voice of our ministry Techiman. Minister IBJ. Minister Audrey Ejapon. Enna Prophet Amofa Entry Henry. Ajumtufa Pabna Nyamengo Stra Ewamoso. Ebini PSA Esther. One ebonyom. Mentiasie. Afe sorry Ajumtuni Abnam Ponsa. Women of Faith. The Lord is so a victorious banner. Eradinshra Entebo Crosso. Say ya wona woshoshe. Sikasam Ajuma say Tuji Dianamo. Or Hineni Adazwa Ministry. Sompa TV Kumase. Jumedie Eye Bola. Yamashafo ane atiefo nyina akwa babiem eba sompa Asem Mpe Nipa so enwada ya tabiri asem bi ene to ya proso se ukobomfa tiase a abrantie bi a wode kaye ebo enipa miensa ewo motosuo ma baako atwere ne nkwa no enwada ye ne abrantie no epapa atwetwe nkomo papa ne frɛ na twu yana no atwetwe nkomo na ensem papa no aka ye no na asefem na awrahu enso eyi papa na womanfo dodo no a na efrefre ne se ono de ne kai ehuhia no eche nipa na enipa baako a ofiri mu no na wo se no na mu nyina eka ho eba na busuafo gina homa no so a yene no ebetwe etwetwe nkomo kadachie memo akwa aba hello
Memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadi so. Penny Major so. Bibi aboko de. Yankopa bibi aboko. Na wo me ne otwetwe komo ye frɛ wo sɛn? Majo ye frɛ me Kwabena Boate em se dudu na ini me se me de Kobi. No okay. Ukada driver. Kobi simfie be mienu ni. Wo fa se onwua bi afiri mu ya kwan be no fa so efiri atiasefo asase so. Na de se moto ni kana inya accident na moto no me na me use moto no na ka ne ye die adwuma ka da adwuma le wi ka ye die adwuma na pa no wia no mre ti tama me guso ye adwuma na ye ba na globe bia ishia na o tutu kana e di bi shia ye na e ti kana boy sa no ema do na mo nchen so kana fa ho ko bo na ma wono so wi ema na edru di ya so aye hu ni die to ye no nya asem de kula reply ye na bubu ye na se bubu asa be ya me no ka say e bisinde nipa na wodi ye se wu no e bisinde on fa na nyukura bushia se me hwe se what say na modidi mo say enya sem getwa na nipa na wode kai ebabo mo no ye frɛ ne sɛ na wankasa no wo ka wo mu a accident no bae no wo pra wo fa he be ba twa me ka ye na me issue moto no moto de he aye de ka na de bebo ye ma sɛ owu ne mujahwie gu ne bae no na ataso etwi moto de he na ata pokuno timeme de ne so na atambom na etwie ame na me etwie etu wo pra wo fa he ono watime machi wo pra wo fa he misisi wo kan na mena so ani si fom no ho ne etui na mena kutudwe ne for ba mena ni mo na ono so buye ono so bu pin enra tabeka kire se ona na etwi moto no na wo so na wotwe which is which enra taso ona na etwi ataso ona na etwi moto no na wo so na etwi moto na munim de mo ya na ayasa o as machine na moto ni mi moto ba that day na me home family ona na de adwuma ba lu time a oba de professor say do munye serious no hello officer oba so oba be family no ana e ba na kwenhia na e be to ye wo kwan mu no these people are not serious and Asem na say as adane na won ti ase ona na etwi de adwuma enti oba so oba family no amaya be fie no ela be hia ase nkwenhia wi no wana na eka moto no kama moto no de adwuma na atapuku na leka na ede na sesi a so na wo ka moto no asa o de adwuma wi no na ho ne man fie nti o de adwuma wi no so oba be family eti time na oba family na ye ba no ana incident ni si no eye wo anu wo pra ya na unua ne pra na wo kasa ama unua no me ba so da bi isi am no kasa wa yukruma do bia nim se me plap na wo si afra wo say agye nim Boaten e ba jo se wo si udin de say Kwabena Boaten e ba jo dodo no afra wo say Kobi e ba jo wo pra wo fa he bon fa chance wa wo pra wo fa he e plan mesisi mo kan na me nan ebu pena me nan so ani si form no so ba bi etuye tie say dia na wo ye wo ho atɔ utimi kɔ adwuma esi ha me ho ntɔ me gina esi ha me no ka say then na dia hyehyɛ me ho ebi hyɛ me nan nim esi si da dia hyehyɛ na mentimi nya adwuma mda so crutches do ɔde moto ne bɔ wo no na busuafo do ɔde ka ne bɔ mu moto ne mu na busuafo abɛhwɛ mo me ba twɛ da bi obi ansi ha da aposifo atworo mo ano asɛm
pray for me. I'm about to and was. Omatro one asem and one asem. Okay, as a by another for when I me free confirm no change so. Na me ntimi nantenya we na me TV chimo. Enti witness for na no more no. Omo ano kasa no ye kan say. Omo dance na omo fire de twere ya no asem na. Wo tebe ye. Okra wo ya asem no. One kasa ya twere wanu asem. Ada omo fa me. Omo fa wo ko he. Omo fa me ko bia incident ni si ye no. Na ho na ya twere yi nipa anu asem. Yadu omo be fa ko police station e ko twere wanu asem. Na babia incident ni si ye ho na be fa wo ko. The one police for the friend me. So my baby drew into Yembra, and I'm my car be family when him going to Mukono, you reach any see when I'm a reach any. And I post it for necessary. And I must sue a beer when you see it. It besides the Baluka or Marshall and Tim and Wasem, and as a phone no more. Say, you see a no man I'm planning to Muji, of course, in the Domana Mufa or Mutilo man Wasem. Okay, Freddy and Owu and Abusuan for the mammy. When in common in so sanitary horse, I'm saying tea, I say, through sitting common man in your home, papa. I'm so trying the 3-ball form. And in Abusuan for Shannon San Fanco for notching correct, the trim key kakra, sunset. Sedusi kasano meninye ho papa. Ora for 21st can community sciatica expert no na yenkotu sciatica yade no ase. Na sa sciatica no 21st can ke baye no ono na ma yehu sa yade bi e fe no sciatica wotu ase de magana ade sie nyina da. Ora for yade bibre bia da 21st can ke betumi aboa na watu ase kama kama. Efidie ho pa laboratory scan no ene massage no so adwuma 15 branches and wo Ghana mem ha wodi etu yade as for 21st clinic na ankasa no wo bae wona na sciatica de wo magudam nyina da otimi etu yade na se ede ma wo abibidru so ene odi tu yade ase kuma se ehwa wo basisi wona Sompa TV Sompa FM no na wo abro sakro mu obo ase cancer quarters call junction nkan obehu won ewo ho sonwane kranza tachima 21st clinic obehu won ewo ho pa 0540311311 0540311311 3 herbal center wono na dia du papa na wodi abadwa so 3 eco capsules cocoa master yadi 2 cocoa asodofo se cocoa no edi unyanpa dia 3 eco capsules cocoa master na ebetumi edi etu ase kolinaka badani heba misty heba apidank okwa ubenya bi ato 0546107107 0546107107 Sompa de aduru hobiemu wodofo na mo nankasa na yesu kire mo yenisu eba sanse abra Sompa TV Sompa FM eba santemem kumase ya terewa media kumase fo ni hwamo da bia da wabra achade de koman koda nyanka ene makunafo kumase monte so eni hwamo da bia da afiri we aduru hobiemu afiri we aduru ho na sade be ya obakunafo benya ntoma kata na deja so na akoda janka benya tade mpaboa hye na wanya mu bi asigya so anwa tin tomato so nya de no mu ankasa na mbakọ ye mu odofo na se yesika fam dia na momo number no na moaboa na modi bi atoso na yetumi ede ayom ho adwuma 0598 559802 0598 559802 edi ababa tarewa media ana Blazer Foster odofo yankonko da nyanka yi muwa wate ene makunafo na nyankopon ebedom aboa na wachira wie pa wona wo je bi amfie miensa atwamu echirim zo adansidie no anu odene pa de onti obeye no nyankopon ayo edi ama omo Apostle Dr. Megashi wono na de Megashi Spiritual and Herbal Center ebaye yade bibre biada yemfa kodan Apostle Dr. Megashi na enyoma enkonkan emfa emayen kumase makro eno oni old police station no ene ebo ho pe Apostle Dr. Megashi say bread na enyoma enkonkan emfa mawo reko herbal mission na efre wuyu na reko herbal mission no ene akurase aduru no ye fatete atempon no so dia ye nananom dido ano mo hye edisi bochi ho no eno na reko heba mensa de nyoma bia ka ho a etu yade ase ede ama omanfo pa orofo kokonu ha usisi yo ya
pressure no say ye low say ye high be man ka janka sen e wo mpam odofo immune booster dropa ene reko heba Mr. Yakotobi o manfo dodo no a ena reko heba Mr. wodi ho adanse a amanfo atu agusu a eboa wo mo etu mo eye de ase na ntia kura manya no kura se ye be ma no bia miamia won kire wonum kama manyoma esisi na kwa mu yie pa amanfo di ho adanse enya azageto emema ka so wodi adanse a na je se di o maka gire mu pa reko heba Mr. bobo bi twetwa bi be ma be di o ka gire mu ewo babia meka no fa ko benya bia to Fred men say wo kewu Time FM wo Boase Free FM wo Techiman Boga one of God pharmacy wo benya bia to sa na promise heba enso wo dum ko ne kotobi ebebo yi papa reko heba Mr. na me kanfo nam dia ma tete atempon no yedudo no na nam so no ebetu yade ase na e dia mawo 0248 672271 0248 672271 reko heba Mr. Novigi studio se men kan kire wo se se opese unyankai dumbi se yemfonyini ana video eto wode a ufsa Novigi studio ho dia emo akura sanse ono ene wo camera hodo a otumi ede etwitwa na dance die kese wo me ho ye ye ohema doti ye no Novigi studio so ankasa dwumadi obedi ye eni mfidie bia wode be ba ye camera wode ba ye no mi ankasa me she dan hu bi da wo mo photo eni efe wo mo video no ye kama pa orofo wo won kran yo malama ba se ho eno wo ko first Kokro Street no emu pe ena wo 0574 715 778 0574 715 778 Novigi Studios na make am phone number am yakwa na yenko enkopen kai dum say ye video wo anase emfonyini etwa ubenya bi ewo ho isan se Ghanaian film for nyina da Novigi Studios na wo dan wani e de hwe wo mo ma omo video no ani eye clear women of faith you call the Lord is our victorious banner. Women of faith was indeed the Lord is our victorious banner. Now women of faith woni ohini adazwa kamanchiri mu na wo masem nyina ne se bramie mo paye ni paye no paye esan se won na wonya yefuru emfa ngo ba no ebre na so ne se was second annual national conference na wo be kono hefa no kono Kwame Nkrumah suapom ho na wo koyo no school of business auditorium dan kese no enumu na ohini adazwa any woman of faith omo second annual national conference no ekoso wo say orofo brana nyankopon ewotumi so obetumi ama yefunu na de awobani bi wate akasa mafo a wo badwumadie no ase prophet pa ofrinkran neba ep general Moses Osei eno so badwumadie ni bia enya asem keto akra na wono de nyombeto yebedigi nyankopon tata minister IBJ ene minister Audrey Japan na prophet amufa entry Henry ono special guest PSC star adanu nyame be nyame wonwum tuom enya asem keto akra wodofo second annual national conference ohinini adazwa ene women of faith o maka manchiri mu wodofo brawate na nyankopon be che madanu a ebeye wa hodwini ebeye wa honwo a kekrede yakwa akoyanim yanim ten bofa atiase di asem ne si ho nipa da sani de kai abo nipa miensa wo moto so ba kwa hwere ne nkwa omo ankwa ankohwe wo mo hospital be omo antua aposi force moto foni di fonti no omo fo ma asem ko de kosi o Ghana no hello panipa otemeka pacho tonga madawro ma ye frɛ wo sɛ pacho ye frɛ mo Collins accident no eba ye no wo de hye ne free mu na na mimia do free mu no ye onua pacho ye frɛ no sɛ okay edian bebele na dinim de 50 kofi a guy name Owisu Hase nyame mfa and you friend Francis ne friend by obo 50 kofi na to di anim no nyame mfa ne kra ensie yi nyame mfa ne kra ensie yi na oncheche abusua ne bro yaba mu no de bibia beto din wate pacho panipa komo ni nyina ne se abra unua no free mu no adakato ene ayi no ho ka no pani a ye frɛ na twu a ne ba ekodi sa nyambra nsɛm a ne yeso waboro nsa no otimi boa ayi yo no kakra ene adakato nim pacho one person akola wa medi wa ma machie busia ne kora ayi na ekoye no di aka bia besi me so papa no one city kola wa medi ugo kan no aga jo se ne ka kosi wo hye so di o pese wo ton ye ton wa no ba beboa
de dia wa de sa na de ye ni wie wa me wan fi kura na ya pase na abrante no a ode ka no bo motu no wunua no hwere ne nkwa no na wabro nsa okay you make magaze me that time de na mada by adanse o ma no mo na kire se no wabo because car no statistically e kuro na bonten na as a o twika no rough nti o ma o mu hu na ka ba me de that time na me mada kura na de echi so car na wo de ne ko na nsa o ma no any disposals egugum bebre nti ne me de tamedi magaze se no wabo na me hu didi ana me twapero by amanfo e wo kuro no mo hu ya na di adanse se no wabo because car no twika na chiro di ana wabo na koma asa no aposifo mokọ ho omonsem kayem die no moka de kire busua mo hwere mo dihie ba na atemi godi presentation ye koye no omo se Ghana mra na chese obi de ka bo bi koya na ni kwa se wode mo more than 24 hours is the visa nti papa no fa ne ba ne mra e report de bia o mo kan na su yo abana ye de bia ye ko police station ho se edi na ko nti na busuafo no papa ne ka tie se ye mane ko to asema o ma prepare no insurance ntimi nkoba wo nti e be ya ye ma fem ne emble fi nanka ye ya police wona mo ya nanka ye nko insurance nanka boys tu ne try no o munya insurance mo ti on be kan na se be transfer kan ne se okay mimi ne ande wanya wo wi nti se o ma mo ti ase na se ye bo o mo de ne maka ya te ana mene mo fa ye jitu mo se ne right de ne ye nyintum na me die bai ana police wona ye se ne o me me forms bi ne de yakọ eti bai forms ye ko mo ti enko je death and death certificate de ano so ko ya o ma be ne so me je se 2005 for se ano so me ye na ye no e ka e bo nyina bu so ame na gu mi so me o ma ntua wan ti ko amane ndi me tu wona ma se me ko mo se ko ha no ne ma ba mbu ye na je se ne mentimi ntwan bi mentimi de firo no ma nko ho bi ona se o ma ye me kwa ye se sa ma de mabu na ma me ja akire di na o se hwan na ka se monyi asem ne mra fi aposifo na ka ye papa na o de ne ba de ka bo eyi no ni nua no aya atu no ka se o firi wobili ona be ka je se asem ne de ye ka ne ze ka se ye ade akoko fo kora be ya e bia akwara no na tuma na dia 1 year pe ombe jana manaba enti se ye bebo ade a boys na mugu energy no omoji ebi 200 something million ti ade ne ye hwe ne yenso to na ye isa insurance before the first kind man ye fa hwe mo amo hospital wono omo kai na ma ji tum ti de ne police for the kai police for na mo ga se omo de mo ntimi nya ho omo de omo guzo ye omo de asem no ane police commander na ko aka so de asem na ko o se Accra High Court was a deal court there. Omo na hwe accident no wa faale bibia wie. Ti papa na me ko pa na chew say ye omo ya na ye wo me nya botere ne yemfa fam ne mla isi. Na ye hwe na insurance for ne mo ai. Ba insurance so di etira no amoai na ma ye mi twa etire. Na sesia no mo jitu mu a ojugu no okro odada mo sa no emoa ben na afri mu aba. What de me ka se one city kura no na o man ka ko mu pra no kura no wa mo bi ahwe e ni an ko wu ye na se kura wa nsi wo ne ko ban onye de ka se ni wie no e ba se ya dia tum se ko yi funu na de si ni ye no o wi e gwa za de ko tena ni kuro mo se wa ma 300 million se fa nya yi e yo dugu no e ma obi babo mama ne se o se wa ma 300 ma ya ko no so ko bi da na na so ma 300 million se e fa nya million na so won ka ahwe ni de kuro mo fo na se nkika and one should away ye woni bi asi ye na se wa ma o ma ma wonu so kora wa anko stra o anko fe o ma mo trip no anko na ko ba ne sa musa ko commander no ko ka kire se ojugu no watutu anoma ho ade e kire musa anoma be ni aso ande firo no o mo gba ifon police for na kire se yen ko yi no ase ko ya na me sa ko is ka fem na me wo se e kan be ke se ne dia na insurance no me nya no e firo na yanko police station bi eno ya ne ojugu no atwetwe nkomo ya fidie so ene ensem amanfo aka che no etojo no a wose wono no ne wakoye ne kaa no eno ye ne japade enti aden na emra no ekwa akokasa
na mo ankasa mo ade atom wani mo ama obi ade achenchena da ne mo asokwa na wada da mo yi asem na free post station na obeyi asem no basa ye dia ebusiafo no empanifo ana mo no ebasika asem na aka mo pamala o meka se bi ni ho ejira asem ni na akoye me nko a enti se o mbeka so na wo wa anya ntuma o meka so we chenchena etwa nti benifo na nya ni kwehia na ka tiom se wo fere mo na asem no nipa ndi wawu ndi wawu nti yanko pension so ma wo mi na se wo me nko am ka se da bia o nsi e ba me ka se empeska se mla ebusiafo bia ba ka so ni bi bia ba twene ho eti se ye gutum ko ka se ye kwa yi no kola no e do du ye no because of say kwa yi na ka se ni nya se scan enko tua me ta death certificate ni nya enko je enfa man sa ne dia ko police for na sa mo da ko insurance no akọ pesa insurance no me nya nti eno busiafo bia so so nya se scan no eni pa mini anu ye aye na ye no ka se busiafo peska mla na nko ye no me papa o ya lo da dem oniska utie me pedi me bra na ye oniska utie ejise se ya bam ye pese ye bua saafo miensa ne nyina obepene no aboa ye ne nyina yakokon za akon no so ne ka me bua medase enti e bedi komo wa akire why baso yo nyame nhira se wade so atiefo wedi mo asumu a fana members internase na kire se ojugu no won ne kodada wo mo san se kononwu commander ye na adwe se wode asem no court na wakwa akodada wo mo na asem no kofie no so no wakwa akoye ne basa na wo so mo mapira no sa akọ post station ko kanye se commander akwa no bo sha wo share no wani so ya asem Ghana ha omna samua ya chair ya tifo ni arefo mo he megidi ese no asemi yina toto ahon nsem ma obi apese okan bia wokan ene wuti nkomo ya nkomo no bebre na san ye different ayi memi momu de me susu se ne kasa ye ti se sa na asem ne tie de a ene na ye ne kwa na ya hwe ya ye sabit mesifo e wa asem no because ye de kan ye mu na ye pe e wo kwan bi so one me de enra no bia na frustrated nti we se me na metwi we se na metwi de ni nyina chi ne yan kan fu ase anya si ye nyina de ani hu atiefo nyina hu de si ye yaw ye nwa ba ma ye okasa asisi na asema walking yaw ade bi wo wa ko bi betuma twese kan akum obi na nipa na san akofia akokase ba jo mbesi esiesie na abusuafo nso ate ase anan ko bi betuma wo ne ba so no ana wo ne ba na nko wa ma akwa nso de na kwaji sikaduro so no ana wo no ana wa twa ne ti de na kwaji sikaduro ndiga wa police for Asem Mpe ana aban Asem Mpe ba to pakunwe ojugu akodai ne bai according to the yehu ene de ye teche se wanu nsa na wo twi ka rough e wo kuro no ene e ka che ne wan tiase because of say ne papa yi ojugu papa ni sika won nsem papa ni to gold galamse campaign ti sika won nsem enti bibie no sikani ba ya de sikani ba wagimi ameso wo nam kromo wo ye nkwase ade wutulu fa won ti da because wo de ne ho ato ne papa sika so saa na me so ojugu bai saa nkwase ade saa na ne wo dia kofa we ba ya asem na kwa ama ade no ka na kodi awu ti asem na ye ka nipa wuwo mo nipa wuwo mo omo maka so dafie se nipa nwidi e be ka se nya da bia kata cho be maka sa asem wi wo so ni nipa da se ni nya asem adi ka fa ne fa wiase na de ne fa wiase ne se ko ba se e wiase na na fa no anyansafo bam no mo ka bibi manto na de afa o de aba Kristo ojugu ikwata da awo mo sa na okokan yo according to the statement see enyimre fie because of say a praise for the statement inti na de bia make say what chat short from atefo nte sa asem oyi what chat short from ne se short ne fa 20 now ko ne 21 na 22 Oforisuo se konya accident ya to gese mu benya insurance mu amaka nya mu nya bi mu nya insurance be because mo bu aba mra so enra de na ekoso tie nkomo na wo mo si moto no mo te so tre so tie aban mra e wo kwan bi so eti se ukonya accident na mo te so tre a hwan ne ma mra ana hwan ne ka se mo nkocha so tre enti insurance enti mi kofa because ono
mama said yes 7 prejudice ma tete abamra so sa na minim enu die ojugu no woni police mra bia sa dan ojugu no hu se ya nhwe ye ne ko insurance company wa ne ye kirekirem se no mote so tre a anhwe ya na insurance ka no ya mamu because mo bu abamra so ti sa na te da mu mienka ne fie boko ho na ma ne sa adwen no ti asem wo ye o ho na ma ne sa adwen ojugu osikani otugalam se ti asem ne de adru no ya ti awofo enya nkola wo kromu awo enu ti sa na te de amaba na report eti ho na ma ne sa adwen no nipa okoto se nipa si apata kama si apata so a nipa na fo no eti ho na ma ne sa adwen no because ampa emrem no nya ne ya bese samra wo sompa ha ayade eda ho ufa ka na ufa overload ha se ka ne kohwe a to get someone mu fa overload no ho amu so no hwe ya amu anka se ka ne kohwe a obi a mawu kwase wuo munya insurance bi amfro obi a sa na moto insu akoye moto ye ntra so 3 anunti na mi bu sese ojugu no sa tumi e wonya ye na abusuan ne kwotira yo ye nyi asem no na emom no insurance company no ye guso ni ade na emom mote se mote so 3 a omo mfa bibia amanti munye enna wade say ni BT abusuafo yi ena omo so te ase because omo kwa wa sa ata na ni say idie mu sese a police for no se we na see no omo capacity for police adwuma no ene say atesa commander ye se won do ye bia na so de kokot so de kokot afa ye den na me se ya me no obi anya se no for so ko police station a ni aka kire se ya be emum de bia be report se wan ko report a police for no ho kwan se omo kwahye me sa de no ho me report it ojugu me sure se ade ni si ye no ne ba ne ko ho ne ba ne ko ojugu nso ko ho e de ne ko si ya adwen ne ba sa ojugu adwen se kokko ka kire o me se nete it wan nye ne se de a and insurance na cover na say munya wan na man sa adwen no no okay it me de akaka make kan say de e ko so ne de se ya na e hu ne de ofosu and abusuan no sabin prejudice woman no ma ya aka because ojugu na be ka chom say sabin prejudice it e ba critical de ya kan sabin prejudice no ma ya chia wo ojugu adada wo je kwa bi so no de na bia bi ti wo mo enu to na papa no nyina so se me kan ye majapade enti no no ojugu no nyina so bi wo approach for the side obi ama ne sa adwen se wo mekasa because no mo te so 3 it is wo mo te so 3 dia ne bana ye benya no wono no ojugu na ko ama no ma bia pia ho enti akwa no na mo free because of no ma nam no ma se na fe def and bef no so ye be se sa def and bef no mandaro ma Oforisuo no obi ewu nso e 20 something million kwa kuje bi ne ye bere na kaka 20 something million Ghana no ana kwa nso so wonya sika because nipa no wu ya na daka eto ne say na sika sa ne de kwa ye ne bef and def nko 20 something million e wo ka na ba mu abu awura de nyankopon ohia asem wo ya dev certificate na ba mu de ko so ya ye hu de ofo asem ye ko so ye hu de na si ya me meto ma ba mabu I was asking because Jugu, I did not be because Gobi, I saw Jugu asking. Obi atro Jugu nyansa. Se ko kan say. Na say na bebo. Yay, oh my Ghana. Na yemu sesa police for mo na mo kura capacity no. And na mo nim from so aba no. Eno tia den ti na mo nyina from so fa asam ne kokoto. The nation's anchor. One person one can say the ATM so a Chinaboga for how Cassia bar MY. One question pen and Bessie Busaya where Juma hanging including producers say. At the end of the sequence, he timid opposed for the dingomo. Etu or Mocasa, your friendly pana or no Subuano. Etu or Mocasa, we are canning in our boom to use them common saying that here, and then Goma would be a baby here, yen animal guazi. Now, Sadi one day the ever call court, yen young come up. And Guazi, the moon was it.
ye bo one side enye one side asem ne boy and we say there yanim go say there being as me producers we work in one line so ka say yanim go say there then na meji atu so me go say nti ameka sa ne yes me na me host show no me no mo report case ni ma me then na manim ko go say edim go say me dem ehunu wo ni e bia so wo ni ma go say pe wo kasa and wo nyi ntuma wiale ntuma ka zo nka ho me dem pen ya ma hunu ka kire me say ye nyina du betuma ka zo nka ho say story aba yetimi afre say akura na betena enti akura so ba waka kire say police ni bia ntuma ameye no investigation bi amfa ho enti wotima kasa dia we need to consult the police before you come and stay here but ya beka ya kasa tia police for no eno hu say dey e bia wo no wakasa tia wo mo asema kasa tia police for no what you asem na say person dey community enti na basa enti always asem ne ba ye bibia nsi santrani kwan se wate asem a ye de we nyina abeso so ansa na ye wo yaka e de aka ho yaka ni say ya enne akura na opira ni o ka ho kura frɛ wo se wo na eji moto no mi wa boy ni so bo so na eji